Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Anturan Kecamatan Buleleng Ngangsan Rawan. Ni ulian liu ada maling ane ngeranang masyarakat resah. Tusing kesugian dogen ane palinge, kayang cawet masih plai bange. Kejadian ini ento Selasa 25 Mei sawetara jam 2:50. Betty Agustini ane dadi korban. Dugas kejadian ini sedak di paun ngajak ipahne. Dugas ento ia ningah banjarane jerat-jerit ulian nepukin maling. Malingi subuh ubere nangeng tusing idang ngejuk. Sengsaya ada ane hilang, Betty Agustini ngecek CCTV ane pasange di paguan umahne. Uli rekaman CCTV ngenah ada nak muani ane nyemak cawetne Betty. Sekondene nyemak, malingi ento sube ngawasin situasi muka umahne Betty di gang perkutut. Ben kejepne, malingi sube mecelep lantas nyemak cawet ane jemuhe di muka umahne. Sing nyalah-nyalah, papat jemake cawetne i Betty. Uli rekaman CCTV bungkulan malingi berak tegeh, dugas ngemaling iya ngabe motor Scoopy, nganggo masker, elem jiket lan mejaler dawe. Ulian aksi malinge ento ngai masyarakat nyap-nyap. Apa buin i Betty jejeh yening cawetne anggone ane tidong-tidong. Nanging i Betty konen ngelapor ke polisi. Klien Banjar Dinas Celuk Buluh Putu Suardi Kengorahang subuh abulan desane sai satronen maling. Ane subuh bakatange merupa mesin genset lan mesin tempel jukung. Korban konen ada ane ngelapor ke polisi, nanging ia tetap metinget apang masyarakat waspada. Tim Bali Express ngelaporang.